Jaya, Jaya, Jaya. Enggak ya? Ini tamu-tamu kita dari Jember. Tuan rumahnya, makasih Prof. Yang itu calon Prof. Malaysia. Hah? Kenapa katanya rempah-rempah dari Sulawesi bawa dari Malaysia? Tapi kadang bawa Protes terus ini. apa? Kayu manis, Heeh. kapulaga, Dapat tambah. bawa ke sana. Ini nasi kerapu tapi tidak biru dia. Ini nasi kebuli. Guli ini. Kebuli ala Indonesia. Ada Bugis. Pak, kami tuan rumah. Bapak. Enggak apa-apa, enggak gitu. Ready. Jadi Prof katanya. Ini penetraan. Ya silahkan. Penting bukan di kebuli ya. Itu namanya kondro. Tom yum. Oh, tidak ada kontrol dia. Ini tom yum ini. Om ya, ini yang ini Ayam. Itu ayam kampung, Pak. Ya, ayam kampung. Iya. kampung. Ayam liku. Paleko kalau di sini. Apa? Paleko. Kalau di sini. Hah? Bisa. Iya. Kayaknya sudah profesional ini. Tidak terlalu pedes nih. The final curtain. Tim penilai. Juri. Ini jurinya. Ini Pak Sofian. Oh, belakang lagi. Sekarang Om Agus. I believe. Bapak Ebi jangan Agus lagi badannya. I pray for you in every highway. In the life one man go. Good heart will cross the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. And we called up for another drink at a waiter on the train. And maybe you would say, Mirip suaranya beda. come lay with me and love me. I would still stay. But I feel I'm growing older. And the song that I have sung echoing in distance like the sound of a windmill flowing round. Guess I always be a soldier of fortune. Ku rasa dari kau tak sendirian. Sabun tak terasa telah menutupi
senyap kau hancurkan masa depanku. Aku tak